and people who are working. Ogoye mar Azimio la Umoja Raila Odinga oseo piny owacho kuom deko mar chudo mar osara mar jotij sirkal kod deko chwalo omenda ne kaontis. Raila mane loso e kaunti ma Murang'a okoni Azimio biro dhi nyime gi sundo piny owacho mondo ne ni pek mar ngima ofung'ore. Serikali ya kauntis hajalipwa pesa kuanzia Januari, Februari, Machi, sasa Aprili. Pesa hiyo iko imeenda wapi? Hata kiendelea namna gani wasipofanya ile mbinu hawatakuwa na pesa. Kwanza tumesema gharama ya maisha irudi chini. Bei ya unga irudi shilingi 100 kwa hii si maneno ya Azimio na UDA, ni maneno ya maisha yako wewe. Utakuja kuambiwa ati kama wewe ni wa KK wachana na Azimio. Utawachana na Azimio bado utalala.